and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Then eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Eva. Salut Eva. 6, 5, 7, 7, 9, 10. Ok, et maintenant ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, encore. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Martine. Je m'appelle Aliash. Je m'appelle Eva. Je m'appelle Maya. Au revoir. Au revoir. Guten Tag! Kateri jezik se učimo? A se imamo kaj fajn pri nemščini? Katero igrico se najraje špilamo? Bingo! S številkami? Ja, gremo enkrat skupaj prešteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ein Applaus für uns. Ja, sehr gut, sehr gut.